Berita kehilangan kasut jemaah umrah di Tanah Suci makin menjadi-jadi. Jom kita dapatkan pengalaman interview bekas jemaah yang pernah berkali-kali hilang kasut di Tanah Suci. Dulu tahun 2018 tak silap saya pergi umrah. Memang tu first time pergi umrah kan. Tak ada ilmu lagi, tak bawa apa-apa. Kasut saya banyak kali sangat hilang. Dekat Mekah hilang, dekat Madinah pun hilang. Sebab apa? Sebab dulu saya pergi, saya bawa plastik macam ni je isi kasut. Ataupun saya kadang lupa nak bawa plastik, saya macam tu je letak dekat rak. Keluar masjid, kasut dah hilang. Kena balik masjid jalan kaki dengan panas-panas tu. Balik jalan kaki, kasut semua hilang. Tapi baru-baru ni saya pergi umrah tahun lepas 2024, saya bawa satu beg kasut ni yang saya beli dekat Elmaya. Beg dia macam ni. Ni uncang kasut pada Elmaya buat. Memang bagus sangat. Sebab apa? Kita boleh simpan kasut. Kasut ni kita boleh buat macam tu. Bawa, letak dekat arak kat masjid. Dan sepanjang saya umrah tahun lepas tu, memang kasut saya tak hilang langsung. Sebab apa? Sebab ada uncang kasut daripada Elmaya ni. Jadi kalau hampa nak pergi umrah, kena ada uncang kasut macam ni, beli dekat butik Elmaya. Sekian laporan hari ini pada saya, Firdausi Ishak dari Wangsa Maju. Kembali ke Sri Pentas.